Mu mwaka w'1998 Karl Bushby, umusirikare w'umwongereza wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, yafashe icyemezo cy'uko muri icyo kiruhuko cye yazenguruka isi yose n'amaguru. Yahise atangira gukora igishushanyo cy'imihanda n'inzira zanyuramo. Yaheraga ahantu hanyuma mu majyepfo ya Chili, akazamuka Amerika y'amajyepfo yose, Amerika yo hagati n'amajyaruguru, akagera muri Alaska, akambuka akinjira mu burasirazuba bw'Uburusiya, akambukiranya Uburusiya bwose akinjira mu Burayi bw'Uburasirazuba, agahinguka mu burengerazuba bw'Uburayi, akagera mu Bufaransa, hanyuma akambuka mu bwato akagera iwabo i Londres mu Bwongereza. Karl Bushby aramutse agenzura urugendo rwose yabagenza intera ya kilometero 58,000 byose, mu gihe umuzenguruko w'isi ufatiye kuri Equateur ari kilometero 475. Icyakoze Karl Bushby ibi birometero byose ntabwo arabigenda. Yamaze guhaguruka muri Chili, arazamuka Amerika yose kugera mu majyaruguru, agera mu Burusiya, anyura mu nyanja ya Caspian, agera Baku muri Azerbaijan, arakomeza yinjira muri Armenia, arambuka agera muri Turkiye. Ubu nyuma y'imyaka 27 yose aracyari muri Turkiya, ategereje gukomeza urugendo rwe. Byibuze ubu amaze kugenda ibirenze 80% by'urugendo rwe rwose. Gusa kubera ko igishushanyo yari yakoze mbere cyanyuraga muri Ukraine kandi hakaba hari intambara, byabaye ngombwa kwahindura akanyura muri Azerbaijan.